O moj bože, ja sam nadrogiran. O moj bože, ja sam nadrogiran. Gledaj, ne budaš. Danas ćemo se malo igrati sa modovima. Sam sam instalirao mod za pušku. Mod koje ti omogućuju da dobiješ puške. Naprimjer, testirat ćemo oružje. Gledaj, ovo je Kalašnikov. Da, ovako se repetira. Hoćete pucati, treba će vam ovo i kada kliknete na ovo na početku, samo kliknete na tu municiju, vidite da nemam ništa. Treba će vam otkud znam koliko vi hoćete. I vidite imamo i teroriste. Od gaz granata kada ju bacite, pa naravno ima gas koji je loš. Smoke granata. Ali me ubijaju. Da, ubijaju me. Vidite, ne umiram. Nije to sve, imamo i pumparice. Kako pumparice rade. Ajmo testiramo na... Na njega. Tako beše. Kako sam instalirao ovo mod, pitate se, imam ja T-Launcher, pa imate T-Launcher, pa imate opciju modovi, pa otkud znam, samo sam ga našao. Opa, to sam zombi da... Evo se. Evo opet, ja. Kada roknete nekoga, jednom to on je potpuno mrtav. Vidite ovdje. Znači oni vas pucaju. A imate sad sreće zato što imaju bande, imaju svuda i mogu da vas ubiju. O ne umiram. Umro sam od gasa. A ja sam da saspem. Tu ću vam pokazati kako. Vidite, imamo i stolice. Da sedete onda imate ovdje druge, samo pričate kako hoćete da sretite bandite. Zašto sam ja umro, kakav sam ja debil? Gdje su mi puške? Ovo? Ja sam u moru. Nisam. Si bravo, umro sam. Da, izgubio sam. Idemo. Puške. I sad ću izgleda kako nam niče kroz ovamo. Ja ću uzmem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidio sam da ima nož. Da je nož, vidio sam nož, evo. Kako nož radi? Pa, normalno nož, onda testiramo neku seljaku. Ja malo smo, no je. To uglavnom je nož. Vidite, ništa
Jeste. Samo ne stane kada repetirate. Šaržer. Okej. Uglavnom vam ne treba ovo. Kada bacite nešto u vodu, provjerite da li ima šaržer. Ovo je nema šaržer. A probamo mi da se borimo. Kao što vidite imamo i snajpere. Ajmo vidjeti staviti sa skopom. Ali ga treba napraviti, šta sad? Što ovaj uzima? 7,62. Oho, 7,6 i koliko hoće? 7,62. 54. Ovo nat. Nije nat. 7,60. Ovo je 56. 7,50. Dobro. 62,56. Znači ovdje završen klip. Ako vam se svidjelo, bacite like, subscribe, zato što ne mogu da nađem za prokleti snajper. Doviđenja.